Вчера и завчера овде во Брисел мина во знакот на Западниот Балкан. Се одржаа повеќе конференции посветени на регионот, а за прв пат се случи претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер да се сретне со лидери од земјите од регионот. Во вторникот таму беше Еди Рама, а вчера Зоран Заев. Ова отварање на вратите на највисоко ниво во Европската комисија се случува во пресред на започнување на изготвувањето на новата стратегија на Европската комисија за проширувањето, која ќе се објави во првата половина на наредната година. За новите ветрови во зачмениот процес на проширувањето и она што деновиве се случуваше во Брисел, ќе разговарам со известувачот во Европскиот парламент за Македонија Иво Вајгел. Господине Вајгел, на почетку бих хотел да вас питам како оценјувате ово што е председник Европска комисија, конечно решил да отвори врата со кабинета за лидере Западnog Балкана. Примио е Еди Раму из Албанија, јуче се срeo sa Заевим. Има ли ту нешто ново у ту процесу проширења? Pa ja mislim da ima novo je to da je saznanje o tome da problem jugoistočne Evrope treba rješavati kao celinu, da je to konačno prodrlo i da je to sastavni deo politike Europske unije. Shvatio je to i predsjednik komisije, koji u početku nije baš dao najbolje signale kada je počeo govoriti o tome da u njegovom mandatu neće ni jedan novi član ući u Europsku uniju. To smo znali i ranije i nije trebalo to posebno reći. A mislim da i sada nije baš pogodio u crno sa objavljenim redosledom. Ja mislim recimo da je Makedonija svakako država koja treba da bude u prvom paketu daljeg širenja, budući da je bila 10 godina šampion u pogledu izvršavanja obaveza i usaglašavanja sa acquis communautaire. U svakom slučaju mislim da treba i dalje vidjeti sve države kandidatke na jugoistoku Europe kao jednu regionalnu celinu i činiti samo stvari koje su stimulativne. Šta očekujete od strategije koja je najavljena strategija za proširenje koju komisija najavljuje za 2018. godinu? Ja mislim da treba na neki način usaglasiti princip everybody on his own merits, znači svako po svom dostignuću. To je i gospodin Juncker najavio da će to tako biti. A sa druge strane treba voditi politiku koja će na neki način harmonično stimulirati sve kandidatkinje da se približavaju konačnom cilju članstvu u Europskoj uniji. Je moguće ostvariti tu ambiciju 2025. da neki počnu da ulaze? Pa ja bih želeo da svi uđu 25. godine. I nije tajna, ja sam to i ranije govorio, ja mislim da bi Europa zapravo trebala imati i snagu i volju da ponovi scenarij onog Big Banga iz 2004. godine, jer na kraju krajeva između performansa ovih država kandidatke sa Balkana i država koje su ušle 2004. godine nisu razlike velike. I tada su bile one države, jedne koje su bile mnogo razvijenije i druge koje su zaostajale, a na kraju krajeva se ispostavilo da je bila to dobra ideja. I ja mislim da to zvuči kao utopija, ali mislim da bi mogla biti i realna politička platforma. Zaev je potražio od gospodina Junkera da Evropski savet u junu 2018. godine pod predsjedništvom Bugarske da onu preporuku za početak pregovora za članstvo. Je li to izvodljivo? Ja mislim da je to izvodljivo, ja mislim da je to poželjno i da bi to bilo i pametno i odgovorno, ali pod uslovom da Makedonija u međuvremenu, da makedonska politika nađe samu sebe, da stvori jednu empatiju zajedničku prema članstvu u Europskoj uniji, da se u parlamentu stvori jedna atmosfera saradnje, ne opstrukcije i da se stvori jedno međusobno saradnja i poštovanje između većine, vladajuće većine i opozicije. O tome ćemo kasnije. Ali jedna od glavnih
ako mogu da kažem, blokada da bi se ta ambicija realizovala je to što Grčka još ne dozvoljava i čeka rešenje problema. Da li u tom smislu ovde u Briselu se radi na slučaju da se pomogne i Skoplju i Atini da nađu rešenje? Jer, kako kažu, i u Skoplju i Atini postoji jedan onaj prozor otvoren, prozor novih mogućnosti. Pa ja mislim da Evropska unija i odgovorni u njoj, pre svega komisar Han i visoka predstavnica Mogherinija, da su oni svesni toga da Evropa mora igrati u tome neku aktivniju ulogu. Sada, kako se ta aktivnija uloga može ostvariti, nažalost, kažem nažalost, uvek zavisi od spremnosti grčke strane da i ona ponudi neku platformu realnog kompromisa. Šta kažu vaše kolege ovde iz Grčke? Jel vi kao izvestilac za Makedoniju pretpostavljam da imate kontakte u vezi toga? Kako vam izgleda njihovo raspoloženje? Nažalost, ja još nisam sreo grčkog kolegu koji bi odudarao od onog opšte poznatog nacionalnog ili nacionalističkog interesa Grčke. Ja mislim da i kada je reč o njima, čovjek bi očekivao da će se uskladiti sa stavom Evrope, da treba stabilan i proevropski jugoistok. Inače će biti Evropa, ne samo taj deo Evrope, nestabilan i u budućnosti. Da se radimo na situaciju u Makedoniji, vi kao izvestilac, to je vaš posao ovde u Evropskom parlamentu. Kako ocenjujete situaciju u Makedoniji sada? Pa ja sam bio nedavno u Makedoniji i otišao sam sa vrlo pozitivnim osjećajima, kako raspoloženja javnosti, tako i na kraju krajeva ima jedan obrt u medijima, nedovoljan, ali ipak može se vidjeti da su se više okrenuli realnim problemama nego konfrontaciji ideološkoj i mogu sam uočiti i naznake spremnosti za saradnju u parlamentu svih parlamentarnih stranaka. Nažalost, to još nije oficijalni stav svih stranaka. Tako da, kao što verovatno makedonska javnost, tako i ja očekujem da Kongres VMRO-a donese neke nove smernice za konstruktivnu politiku još uvijek najjače stranke u parlamentu i za spremnost za saradnju, posebno na programu koji je ekskluzivno program budućnosti učlanjivanja u Evropsku uniju. Ja mislim da u tome parlament treba da odigra odlučujuću ulogu i posebno odbor za evropske pitanja u parlamentu, da bude mesto usklađivanja takve zajedničke platforme, zajedničke politike. Gospodine Vajgel, ovo je dobra prilika da malo objasnimo šta znači ta ideja nošenja makedonskih poslanika u Parizu u kuću Monea. Šta bih se htjelo time postići i zašto tamo, zašto ne u Skoplju, zašto ne u Briselu? Ja sam vidio kad sam bio u Skopju nedavno da ima dosta nerazumevanja. I kontroverziji, i spekulacije oko toga. I pored toga što sam ja uvijek bio jasan oko toga. To je forum u okviru Evropskog parlamenta sa ciljem da se na nekom neutralnom terenu, bez prisustva javnosti, bez očekivanja da se tu donose neke odluke, znači odluke van institucionalnih organa parlamenta i ostalih respektivnih država, u tom slučaju Makedonije. Ali cilj je samo to da se okupe predstavnici, lideri parlamentarnih grupa i da se po određenim dogovorenim temama izvrši neformalna razmena mišljenja. Da li to, kad kažete temama, to podrazumeva tema kompromisa oko imena? Tema, recimo, ne o imenima, o imenu u tom okviru neće biti govora i nije ambicija toga da se o tome razgovara. Šta bi bilo, na primjer, na dnevnom redu? Recimo, prva tema
tu smo se već usaglasili, bio je to i predlog predsjednika parlamenta, Džaferija, da prva tema da bude poslovnik parlamenta i imamo namjeru pozvati i na taj događaj i nekog gostujućeg govornika koji će na osnovu dugogodišnjeg iskustva, razmišljamo, oziroma ja sam već razgovarao sa bivšim predsjednikom Europskog parlamenta, gospodinom Coxom, da on bude taj koji će na tu temu razmišljati. A naravno, takav neformalni susret u kući jednog od osnivača Europske unije, Jeana Monneta, ima svoju... Obavezuje na konstruktivnost Evropske. Ja sam dao kao primjer jedan zapis koji je u toj kući ostavio Kennedy, kad je napisao: mnogi su pokušavali Europu objediniti, i bilo ratovima, bilo agresijama, bilo ne znam kakvim suludim idejama. Vi, gospodine Monnet, vi ste objedinili Europu jednom jednostavnom idejom Europske unije.